Mubunge wa gicigo mbunge Keimenti Central KIRIMA NGUCHINE augite ati ni thina buru na Minister KINDIKI gutwika LAING'O ya KIRIMAARA taburia kwendekithirwe ni atongere barutere ruwa mona bo thina ya augite ni atongere gutumiria tuare bari county ne EMBU ONTU MERU akiuga nikyo gitumi ate ikinyiria kire kiuthurano kiu nongerete na kuga na gwitikaniria na kugwatanira na ntumiri yegoro ya bunge bagiko akiuga KIRIMAARA gitibatere kugaukanwa ni araugite ni bethagirwo bari achore kagitaga campaign na mbere kithurano gya kinya indendere bagwata siasa baba bagiko mbaru na bachinda kabethagirwo bakibagaruka bobo bwejete onde KIRIMAARA kionekete kugia siasa cia LAING'O MERU pamwe nande bakiendekithia Professor Kithure Kindiki gutwika mutongerio Mount Kenya East mutukikare na chotariria. Siasa cia KIRIMAARA chitite na mbere kugwata mwanki baingi batongeria bakionania kugwata mbaru Minister ukare bonde ne Kithure Kindiki tamwaria wa rutere ruru nande akiaria mubunge wa Central KIRIMA NGUCHINE na ugite ni bwega bunge ba MERU kugwata mbaru Kindiki inde akiuga rwaria rwa betere kuritira ntere EMBU babati kwithira bakiruitira ja MERU akiuga wene kyo gitumi atethira akionekana muchemanyo ne jou gutu umba gwita kuringira mwana wenu era ndiguringi tumwita MERU twito muringire era EMBU batwe tole ajumbe 11 ba MERU aki MERU county waringanira ba MERU wenge eterera kanithi ajumbe bange batano MPs batatu women rep bana na senator batano tuinde together we are about 16 tukamatone ajumbe bana ba EMBU tuita kuitira statement no tuabwiri kuitira statement mutindo okangangi kingine mutongerero ugite ukeja kwithura ni bendete Kindiki bati kwathurana na rutero wa KIRIMAARA akiuga na kugwatana na bunge bagiko uria barari na mugambo jumwegoro bakigwataga mbaru Minister Kindiki kwa wora ajumbe bagiko barathirie goro nara nyaururu and 1% supported. Mount Kenya region is 1, people 1. The only difference is the characters who are playing the ball. That this player has shown us his game, and his game is not matching what we want. We want to see another player in the same field. Muthiene KIRIMAARA ugatano cia ba KIRIMAARA no kababora iria nyuma ya kura cia ringwa mono akimeneria ndipiri gathiga chagua akiuga nari kuthirikari arutwo ekithithwa inde tekeri chigo bia Mount Kenya East biethira bigutatirwa mono agitegera county ya MERU akiuga kiri thirikari ya Rais William Ruto ne yake MERU iri na minister mwe giutate na ukanyumenera MERU etoria minister baire. Our brothers, they become bad boys. Tuathiria kulinga kura baka so egocentric baka so impulsive bakorirwa bena brothers bao ani ni banyuma kachagwa na thirikari ne dafa ba former thirikari na Ruto utari na differences hiyo kuona they were not there. The reason of why MERU did not get 2 ministers, one cannot explain. Nontukuma tene Kirugi Mukendie minister, Karolo wali minister baba MERU Kobiari minister, Munyari minister, Mwirari minister, Kereitu minister. What happened? Nagachagua na karirite gitina leo. And that's why I'm saying is the senior son molesting the junior sons. And that's why we feel that we are being suffocated and we need space to
to breathe. Keripotrante toshawero Juma rea kwarietwa ni mutuge kare.